Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana in Sem TV GH so wafre me adwoa searching. Canada Agyapong. Emenya wa adwene da. Ise wo so sen NPP. Emenya wa adwene da. Ise wo wuni NPP ma NPP begu. Emenya wa adwene da. Won so sen NPP party na da hono mo no. Wo ye nya atwom dodo Kennedy wo ye nya atwom. Wo ye nya atwom. Kase huna wonam ho kasa in the name of wona wo kanokware wona wo kanokware no bisa wo hu se mokoto flag bearership aba no na wo na wo wini ya nkasa kasa hunu we obenam ho aka na wo ye so bitter wo ye oni brefo Bayifuo Kennedy Agyapong wo ye oni brefo NPP party no misi wo won son sen party no wo betimi efi party nim na minim ne antikura wo so wo party nim abesi na wo Kennedy Agyapong wo da ho wo NPP ma wo ntimi mpamo fi party nim wo ye hena with you or without you no NPP is going to win 2028 election wo you bia wo ye so bitter wo you ni brefo Bayifuo we say yema time up to June 2027 starting ne nia wo pese wo ye bia no mfa nkwahye June 2027 wo fiase ne ebetumi abase ebedu June 2027 na wewu ebetumi abase ebedu na watore mum ebetumi abase ebedu na wo dayare mpaso nti nne ya wotumi kasa no fiase ne yehwe nia wo betumi aye na wo fiase buru nsu ntema na ma wani bre nti fiase ne bibiara niwa wo Kennedy Agyapong betumi aye a wo de bebre NPP ase meka kire wo pain wo Kennedy Agyapong mi se wo nka NPP ho a NPP eringu wo ye hyehye wo ye huhu wo ye tuno no dodo wo di Asen Central MP for 20 plus years then awo ye wa Asen Central ena sa seat na we fa NPP fo nhwere ye wo ye bibi papa bi wa Asen Central anka even wo wanko biem krampo no anka seat na da ho wa NPP dim wo ye nya atwom wo ye nya atwom then awo ye wa Asen Central investors ahe na wo de won ba Asen Central si e won na to aba ma won nti won bebuebu ndwuma wo ho na youth e wo Asen Central nye bi ye wo ye nya atwom dodo obi a oye ti wi na ebe na adwene se e na Kennedy kanokware e na Kennedy kanokware wo ye nya atwom won kanokware pre wo ye nya atwom e na wo ye selfish we ka wonko a anka yenkukura NPP party ni nyina nsi wo sere so ne awo be ka no na ewo mo ye hena enye wonfom so ekufu ado e na amo bin so wa so taso e na abedan bin wa mo bin so amoase e na nne bon hye wo ma NPP fo no hwenem omo so wo so e na nne wo di disansem hunu we kire NPP fo wo ye hena ma ye ndwen ye ho wo ka ho wo nka ho NPP win election 2028 Yaza wo de won ko ani nipa wakọ election wo krom ha wawe a won ti bi da Kennedy wo kompre ko Agyapong wanya ho abete ye wo ni wo kwa aba na okura wo ye businessman no wo so wo bre wo kwa aba ya konkonsanfo a ya tem kwankwa anuase ye ni dwumadie wo be kwa aba abeto ye Kennedy wo be kwa aba abeto ye onko ani nipa wo de wo ko election wo krom ha wawe won ti bi da 92 adubu ahenom ko mon kasai Mampani kufuo 96 nko kasai nye the year 2000 na kufuo be di Ghana anim ta mampani atamese mon kasai yewura His Excellency John Dramani Mahama mo mon kasai 2016 na wonti kroma na dwamama ekọ election odi ntwo onko a ni nipa okọ election odi ntwo 2008 akufuo ado won kasai kufuo ado a no office wa fa election awie 2008 nko kasai obokọ sha akonfo Samene baomia akọ election ma nyantino bibia nyimu Kennedy Agyapong bufu a wo behave ti sa akwada ne ye woni trim ne na adwinim ne na no this wakato abontene NPP delegate anto aba ma me menti bi da mi kokọ apai me Kennedy Agyapong be ma me wo sika sei na makọ election a mawie menti bi da Okurasa wo fata
se wudi mampani ba omi ade amfata wo a wudi twasiri twam atem e na wo twa ti nsuo wo twa kankan wo kura se wo fata se wudi mampani ti yanto oba ma wonti no da bi ebegu engu a wo bua fu kuro yi mu a wonti bi da so wakọ election na ware Kennedy Agyapong wonti bi da wonti mi nye leader wo kuro mu ha madika kan kire se o political career no wasẹ no wato atwene da yedi se wo so ukoi na Dr. Mahmood Bawumia o wie na adwuma kura brand champion na eba enti tutu so no waduru ntem so obefa kayo so obefa nduya kayo tutu so no waduru ntem o kasa too much Kennedy pese wiasemu ni panyina hunu se wono nko ane bofo da bi Kennedy Agyapong nya bone da ya bia Kennedy Agyapong ye bofo ana NDC fo ye sei ana me ye sei ana NPP fo ye sei ana me ye sei Kennedy Agyapong ye bofo Kennedy Agyapong ye bofo kurei mu benkata chi o ne ma na buru atwede ade ya no ne ma na buru atwede Kennedy Agyapong ye bofo kurei mu na me de me ye saint ene ba no corrupt a me ye saint wo si enya wo neton NPP party faji contract wo Kennedy Agyapong yan nyawo neton NPP party man DC faji contract wo me ye saint na mabunu mu bidi na chi kwasiafo ne yedi akwa wo yachi na Kennedy Agyapong de nipa ya hu so anya corrupt no na wontimi nya mampani wontimi nya mampani wo kurum ha kwa nwona gane kopa konwa tosi wudem na tena so wontimi nya mampani wo medi twasiri twam atem wo kuro yi mu ne ya meto so abasa mampani ensi na ane tete wono kura wonke ye bodwa wa ahemfia ka wo ba ho aye pamon ane tete wona ye bodwa kura wa ahemfia wo Kennedy Agyapong ka wontimi ngura hobi ben katachi otoma ho Kennedy Agyapong si edunka tiamu nyina kura omo emudie mu abeduru ne pemampani adi ne de twasiri twam ana atwa kankan ana otwa ti nsuo ana wei ene wo pemampani adi na wo pemampani adi na wo keka sansem hunu wei ho na adwen se NPP delegate ya bodam ne yeti krom ha ya meto abama bedi yeso se mampani kopa konwa bi tokosi dem na tena so bia ni ho ubenya mampani adi wo krom ha Kennedy wo kompre ko Agyapong wei now wadi NPP party nam and wadi lalashi lala ana evidence ye kurame ana we ye kurame ana mi ko de base china mi ko de si opa ko de mu yemfa ho Kennedy wo kompre ko Agyapong uti krom ha Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ebeye mampani 2028 opa wo kwa afa san wo mpa so ene wote menka fa san wo mpa atifi 2020 uti krom ha na yasua Dr. Alhaji Mahmood Bawumia in 2029 okrom ha o kasa too much as if sa won ko ane bema ade am kroimu sikani ba ko waka wo kroimu dabi obia ni sika edabotom de say okompra ko Agyapong kasa me ma na battery so teso wono na ma Nyankopon mfnama yedede krom ha as if say ne ho na Nyankopon bo abosia ade hwe ne ma enipa nkasasa nipa enkasasa panisi yeso ye bia jai yankaso ye bia toaso o kasa dodo oni afutufuo eni edi nachi ni yeye no yodio na wa ho no sa ayi ana wonam ana Kennedy no wo hunu de wanya no ho na me ye bema hwan na wo ba ye wo ba ayi na tua ho wo ye bema chen hwan Kennedy Agyapong Kennedy Agyapong said July 2027 NPP for Bema mu showdown tie no we are brady ndi nkomo even the better NPP for me ready me see July 2027 me no action and what Ghana you'll be surprised you think I'm stupid to come and follow you guys again. I'm stupid. Honorable. We have a cut 10 cents of Kennedy Agyapong. No wait and see what will happen. 2025 January ebe pemene
Kennedy Japan has been feeding Yoko, special prosecutor, any attorney general information about past MPP government and then appointees. And he has been snitching on MPP for 2025 January. Esumasi jadi na wani NDC for the na say ye hu ye NDC for na na snatch on him NDC for na na information eba how can Japan e come hama fie e ko hu abeg e promise ne say obetimi ama o ma cheli MPP for obetimi ama o the MPP for atu eye prison obetimi ama MPP party ni agu sa ne ma ni nyina we have them we know NDC for na but you see ask yourself say eba ne say na bepimene upon all the information in documents can Japan diama Yoko ne BN9 ne Attorney General woman to mean daily MPP ni ba kumpusi. And it's because say and some now what they call no documents no they call no there is nothing incriminating about them. There is nothing sense be any nyanse be any me say can Japan what is can Japan ye they say na I will spill the beans and the MPP for my be exposing some formation ni documents now what can you what the ama NDC for ne da or the ama you go for the da or the ama BNI for the da or the ama Attorney General or the ama mo the da or the ama Mahama no mo the da but sense be any there is nothing incriminating BBN nim I prosecutable. Anything I may know kase ni MPP MPP ni bia Angelini yemfa court ma court Angelino. Enti we MPP ni we pass appointee we MPP ni now what second Japan kase ana I will spill the beans me expose mo ye corrupt mo ye say ya e ma ye mo nhye e de hunu na oye enumdwa na oye some formation ni nyina what the am NDC for the da or the ama Yoko for the da or the ama special prosecutor the da and Japan has been snitching on MPP appointees especially Omo Ofin said Omo Kasetian in 2023 Omo ananko person omo supporting in 2023. Those people no more grab positions ni na abugina upon no more name asenso buachi ni mu nyina. Kennedy Japan has been going to Yoko. He has been going to BNI. He has been meeting Attorney General, giving them information. But up to now, they haven't even sent those people to court. And it's because sansem na what they call mom no. And you see near why no. It's part of a deal. Omuni NDC for anya. It's part of deal. Deal then say can Japan NDC for prosecute no yerenom. I name pony am we contract I de ma wa we shorty job ni sika ho nsem no yem prosecute taxes ne yes need payment ho nsem yem prosecute o contractor MPP de ma sika ne kakra na akam ne yebetua ma ye be fande o campaign ma ye be ma sika ye be ma mu ayedu in exchange no you need to destroy MPP you need to flip on MPP people into my information need document or the common nyina enya prosecutable there is nothing incriminating about data omo betimi agina so ejeli MPP ni bi anything up to now Kaswa Van Dam no more ye can say by me cry na me refinity omu nyina omo nam ho a NDC fo ntimi njeli Henry Kote ni mu nyina nam ho a NDC fo ntimi njeli enti July 2023 2027 na can Japan say obeba out oba be attack MPP for be exposing no me ka kire mu dede hunu keke sansem na oba be kan nyina wo de ama NDC for the da na so omuntu mi fan court because nyansa bi anim there is nothing incriminating I was an anim anything ene me no ka say omuntu mi jeli MPP bia NPP ni bia no and MPP for you shouldn't worry can Japan dani drew July 2027 ni drew a ye be twen ye wa ha sei ye know pa nsem a obeti wo